Kardong, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Bang hiniya bang pura kia hormu pen pulis ari deng kaching nang. Jakhong ni phai kren arkep arni adap apor malom dilai osi Lutfur Reman, ASI Akas Gogoi, ASI Jiten Gogoi atum jalien pen naka checking pado bom ahud ihum Tata DI registration number AS01 NC 3848 Agaria long Rikuruk pon pen home crate rock sabun a homalong pen heroin 204 grams nepon long lu. Kaching nang cek abang phu Faridul Islam arta thongkia prapho arong Uttar Silpukhuri Morigao district lapen Asmir Ali arta inkoraisi arong Lengripuri Siapam Morigao district pusi pangthekpon kene ponlong ahiroin do anta pulis atumpen 6 pon detlo. News desk report Karbi Anglong news. Longkoi Welfare Society atumpen soke asai ke klempon. Jakhong ni phai kret roxy arni ada por phai troxy apor malompen Phuloni constituency ke parlo Japong ahawar along Langkoi Welfare Society atumpen aning kanwang asom thak pining anning kan phoke choklapen sokke ipon kepang cheng along pherangke atum ka humri dunahut bang solong Longkoi Welfare Society kongchun bang babuson tisopen pherangke along nanga che thanduna tenki bang so society atum sengdet pen non Japong ahawar along aprang pen langpon lote non ki cholong junlong asonsi che thekpon longlo Lase Karbi akhya tuma phan pachini thu alam theke un anpen cyclem che paduk pon nangji therak nangne cyclem lote cholong junlong poputa pachini pon Phuloni pen oroning ti kathar Karbi Anglong news. Launching ceremony of Chief Minister Institutional Plantation Program Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Penche Pater Pikonsi Thengpia Klimke Asai Sitami Jakhong ni phai krenar kep arni dipu Arboretum Craft Center along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengken Thengpia Klimke Tangcheng Ponlu Lason CM Sido Anatum Sitami Thengpia Klim so eponlo Lapen Forest Department along Cyclem Bang Phusai Khiatum Sitami Thengpia Klim eponlo Lason se Karbi Anglong along sitami Thengpia Klim ke epon labji lapen Forest along ledo an along sitami Thengpia Klim so ke epon labji aphan Dr. Tuliram Ronghang pen pachini pon Institutional Plantation Program এই আঁচনিটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ যোৱাকালি স্পৰ্টছ কেটেগৰী কমপ্লেক্সত আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আজি কাৰ্বি আংলঙত আজি আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰা হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম অহা আগষ্ট 15 তাৰিখলৈকে শেষ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক অফিচত গছ ৰুব লাগিব প্ৰত্যেক এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত সেইটো আমি গছ ৰোৱা এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত ফৰেষ্টৰ মাটিবিলাক তাতে আমি এবাৰ টাৰ্গেট কৰিছোঁ 1 লাখ গছ ৰোৱা আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল নিজৰ পুঁজিৰ পৰা আমি ৰোৱা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গছ পুলি ইয়াত যিবিলাকৰ গছ পুলি এভাৰগ্ৰীণ গছ চন্দন লাগিব আগৰ থাকিব এনেধৰণৰ এভাৰগ্ৰীণ গছবিলাকৰ ইয়াত থাকিব আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে লগাই 1 লাখ পুলিটো আছে তাৰ বাহিৰেও যিবিলাকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেম্পাছত আৰু এডুকেশ্যনৰ কেম্পাছত সেইটো ইয়াত কিন্তু 1 লাখটো সেইটো আমাৰ ফৰেষ্টৰ মাটিবিলাকৰ লগতে জেগাতে সেইটো উদ্দেশ্যটো যেতিয়া আমাৰ ইয়াত গছ গছনি এটা নাইকিয়া হৈ আছে যেতিয়া গছ গছনি থাকিব আমাৰ বেজাৰৰ জিএমচি হওক ক্লাইমেট কালচাৰ গতিকে সেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি অনাৰবত চিফ মিনিষ্টাৰ শৰ্মা তেখেতে বোল্ড ষ্টেপ লৈছে যে 3 বছৰৰ সেইখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচ আৰু সেই গোটেইখিনি গছ ৰোৱা 3 বছৰ 3 বছৰৰ গছ ৰোৱাৰ পিছত চোৱা চিতিহে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে Phuloni constituency ke parlo lakha krehini tarabasa lemskile ke hayatuma phan karcho amai ke paman ponalong APHLC vothat langso ele Bikrom Hansia hinben Dr. Tuliram Ronghang lapen ASDC remain beatum aphan lamboy kipipon Phuloni constituency ke parlo lakha krehini tarabasa lem halong kilik APHLC pen ke haipon along ke damtang jakhong ni phai kret roxy arni APHLC asong pen ke haipon karchupon amai ke padupon along APHLC wothat langso 11 Bikrom Hansi pen pherangke athengno Dr. Tuliram Ronghang lapen ASDC remain beatuma phan lamboi kipipon
alang li kaning jepon ke CM Dr. Tuliram Ronghang ke damtang MSc kilik apora hut niliphan jedan dun nang lepu pen tangka pen nangnam det pu pualam ri hing pen kaching ki ke bai pon apot social media along klangham aphida ko PC laswa puthak CM Dr. Tuliram Ronghang rat aphan lamklar chipi pon hai hedet lopusi Bikrom Hansia hin pen ar bokpon lapen ASDC remain be angtong ingtia phan kheanok be kali lapen alang li hem kangsam ke jangke ame thang jongjung akespu kipu alam thea puthak remain be ke lake kaning je thap alam pusi Bikrom Hansia hin ben ASDC remain be aphan lamvoi pipon lo pusi pherang ke theng no pen berta pangdak pon phuloni pen oroning ti gathar Karbi Anglong news Autonomous Council CM kahit Tuliram Ronghang Lipan nominated MSc ng Piponji PSLC pen suntuk noi ko la solam puthat nali ko ana hok la solam puthat nali pachini la ke la tum ning je bere di ma de half truth bolam hai silin dil la hai lam ning je dang tum pe very unnecessary la hok lo non da rat long wang de lo ajak tum ma confuse dang dun kok thai lo mene sita hok lam si ga nai mo de la si than de nang kok po dang ka offer nang pilo hala ke rat tum chini lo deng dun de po chini lo adun thu offer nang pilo nominated MSc nang pi phan party yong si cheuno la penang tum dak council lo neta ingi po nang tum ingi rapet nang salang libang offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning je pu be che admit hai nangi bibola hedet ke alang kaning je ke ang open si bisarala hako ke chuson lang o ke chuson o ko son pin thot mat next day la unwanted system unwanted substance plan de labu bangali de ha nehiru hut pima kaning je hala solam nanda record do Mahatma Gandhi hut pima kaning je la solam do Abdul Kalam pilo kaning je nonda record do Samson Singh ti pilo do han kaning je ka la record do kalima ahok lam galang chat min nang ji jong se ahok lam further ka chining tung lodang de alang BJP workers do alang BJP workers along se alang methang masi phone nang call lo kadak pensi loudspeaker pensi alang li depan offer nang pilo laun dagalila ahem sorda ko loudspeaker pen alang tum workers a phone pen alang le tum record do lake scrutiny arni la scrutiny blodang de 24 June arni around 3 PM to 5 PM la song bong call li tum tem long long people alang li pan thera karat ke admit no he spoke alang ning jedet lu pujipuno people alang non che admit a jedet la si nili tum men kapat chubai polam galilo rap khan pamang polam balilo rar phan chini neng busni tum khan la sonda taxi tum youngster tum dolan everyone mane tum youth tum political longta career do kalim political longta electoral politics longta isia career mesen semarun ajak tum haida career ka semari tum do halai tum powang na don't make them corrupted high youth tum phan youngster tum phan tangka make pen independent bache plang pen that mind bache plang nang ni lasi Tuliram Ronghang ke hai phan mai bache ni sir ladak ithelam Parsi Hejong Popular District Committee ASDC Youth Front nil tum party long no nil tum claim rapet lo athang student hutame student politics long tani tum Greater Guwahati Karbi Association on the claim rapet laga hoklam senior lo nokbe kali kalang lake we don't want any other certificate nili ko an makhai pan chapatu gun claim ko done sorong par khai ko an malang li claim ni alang li claim ko la bangke tum certificate nangi pula me thanda so kumane party pe nasonang comment nang recommend dun comments nang ipudun lake we don't care at all itu make pesati wan mado nili tum lapan claim pot lasi ni tum khai pan mange claim pot lapan ni tum kupine kenang ji avida pen thangka nili tum kupine alle pan ni tum thang claim pot pe ase antong ti ake hai non lang ke judicial along sidokok lo so ni tum non make comments contact lo judicial ka inside ko so teng penang jok ko sini tum link te pot